Nasib londro malaikan wajib turi pertama Jibril yang peten wahyu, yang kedua Mikail yang peten rahmat, la Israfil sangkakala todoasan, pada Azrail yentung nyawang segala nangroh, habis mati belum saya sapan sapa, limong mungkar tema kenam kenakir, gede mayang agam inung dalam kubur, tujuh rahim yang surat kebajikan, lapan adil surat dosa sekalian, si kurang male yang kawai tujuh beniran, si Ridwan kawai pintu syurga 8.